Okay, bismillahirrahmanirrahim. Synchronous generator parallel operation. Kita assume kita ada dua generator. Satu generator yang sedang beroperasi, dirotate oleh prime mover. Di prime mover lah, PM ni prime mover. Kan? So dia rotate mechanical shaft ni. So kita akan tukar daripada mechanical kepada electrical power. Kan? So mechanical rotate, dia akan ada eye armature masuk ke dalam line, eye line ada armature, pergi ke grid line, pergi ke load. Dan load ni mungkin berada dekat hujung ni. Kita ada load dekat sini. Kan? Berapa load lah. Industri ke, hilang ke, commercial ke. Dan so pada grid line ni dia akan pergi load. So akan ada banyak load lah. Sebab tu kita memerlukan beberapa generator untuk provide transmission line ni. This is transmission line. And so kita perlu beberapa generator untuk feed in into the grid. So at this moment we assume that this generator beroperasi. So dia supply the grid. Tiba-tiba kita tap in beberapa load masuk. So power dah tak cukup, apa kita buat? Kita kena tap in the other generator untuk assist supply current pula. So IA1 masuk dan IA2 akan masuk. Dan IA2 akan masuk. Tetapi kita tak boleh simply tap in. We cannot simply tap in. Kita kena patuh 4 syarat tersebut. So the 4 rules must be abide. Kena patuh lah. You kena comply 4 rules tu baru you boleh start to energize you punya switch gear ni. So apa syarat dia? 4 tadi. Kita ada phase 1, phase 2, phase 3 kan. Incoming juga ada phase 1, phase 2, phase 3. So 4 syarat. 1, mesti voltage magnitude sama. Kalau berbeza apa jadi? Kalau yang ni rendah. So kalau ni rendah, instead of dia supply ke sana, dia terpaksa supply patah balik sini pula. Dia terpaksa masuk sini. Sebab voltage rendah kan, dia akan charging sini. Itu yang isunya. Kalau terlalu tinggi pula apa jadi? Instead of dia supply ke sana, mungkin dia akan masuk ke sini untuk charge the first generator. So dia kena sama. Balance means that you only supply to the load. Supply to the load. Yang kedua ialah dia punya satu magnitude, yang kedua sequence. Dan sequence, kalau yang ni ABC, yang ni pun kena ABC. Kalau sequence tak sama, semua dia akan jadi isu sama. Instead of yang ni supply ke sana, mungkin yang ni di this moment akan supply ke situ. Dia akan bang lah, akan crash over. And so sequence yang sama. Yang ketiga, frequency. Frequency. Frequency phase angle, lah kali frekuensi. Phase angle. Phase angle means that kalau kita compare mana-mana fasa, misalnya kata fasa A lah. This is fasa A. Kemudian fasa A yang mesin yang kedua. Kan? Kalau kita draw kat sini juga. Kalau kita draw sini mungkin kita nampak sini lah. Fasa A. So kita kalau kita overlap, dia akan jadi macam ni. So ni masih lagi tak sequence. So kita kena run, sebab tu kita kena frekuensi yang lebih tinggi kat sini. Bawah ni kena frekuensi lebih tinggi. Baru kita run setelah satu masa yang lama, dia akan in sequence lepas tu. Dia akan ada in sequence. So kita akan tap in dekat sini. Nampak tak? Kalau kita zoom lagi ni, dia punya angle tu akan jadi lebih kurang macam ni lah. Nampak tak? Kita tap in dekat crossover ni. Yang paling menghampiri kosong. Ataupun ni janganlah. Nampak tak? Kalau macam ni tak boleh. Ni tak boleh. Nampak tak? Yang ni tengah turun, ni tengah naik. Okay, ni tak boleh. For sure cannot. Kat sini, ni pun jauh. Nampak tak? Ni dengan rise, dua-dua tengah rise. Tetapi, dia punya gap tu, ada gap. Yang ni dua-dua tengah turun. Dia berselisih. Dekat perselisihan ni lah kita nak. Macam landing kapal terbang lah. You naik flight. Naik flight you naik flight. Tak landing. Landing paling smooth ialah bila you punya landasan tu dengan kapal terbang tu dia ni landing kan. Macam tu. Baru dia smooth landing. You boleh tap kat sini. This point.
Kalau landasan macam ni, you landing macam ni, apa jadi? Dia akan crash lah. Akan crash. That's why you kena run dan tengok dekat mana dia overlap yang paling smooth. Ada? You buat lap kan? Tengok mana overlap paling smooth. Kalau dia terlepas, tengok ke depan lagi pula. Dekat mana dia overlap paling smooth. So that's the time you kena set sebagai time untuk tap in. And time untuk you nak tap in antara G2 ni kepada circuit yang G1 telah beroperasi. Faham tak? So 4 syarat lah. Magnitude, phase sequence, frekuensi lebih tinggi, yang coming kena lebih tinggi lah. Sebab nak tolong kawan dia tengah stranded tu. So dia kena pergi dengan lebih laju lah, tapi jangan terlebih laju. Dan juga pada waktu nak tap in tu, dia kena sequence yang hampir sama. Phase angle yang hampir sama. Okay, faham? Ada soalan tak? Kalau rasa laju saya punya penerangan ni, nanti buka balik recorded, you boleh hadam balik semula. Ada soalan selain tu? Oh, lama nak padam ni. Dia dengar ke? Ni recap ke ni? Dia boleh buka balik saya punya video yang kita dah upload dekat channel tu, YouTube channel tu, untuk study balik apa yang kita sedang bincangkan ni. Okay, parallel operation of AC generator. Okay, bila kita run the generator, for sure dia akan untuk AC generator lah, synchronous, dia akan ada power angle punya ni lah. Jadi cerita di PQS, real power, imaginary power, apparent power, kan, theta, dia punya sudut power factor dia. So the power is draw from the mechanical system, and generator yang you supply ke grid tu, dia draw, kita ada prime mover, mechanical, baru kita ada synchronous generator, dan supply ke grid, kan, supply ke grid. Okay, the power draw from mechanical system lah. Ni lah yang supply power dia. Turbine ke, hydro ke apa ke. So generator applies torque which oppose direction of motion of mechanical system. So kalau dia buat sini, patutnya torque tu opposite lah. As a result, generator tends to slow down mechanical system lah. So bila kita tambah load, dia draw more load, armature ataupun line tu. So yang ni tend to be force untuk, dia akan banyak friction, dia banyak halangan lah. So dia akan tend to slow down. Sebab tu kita pakai governor untuk increase the rotation, the force, supaya dia back to normal. Back to normal. Okay. Apa yang berlaku? Sama seperti DC machine. Bila kita plot the graph power versus speed. And bila kita increase power ataupun kita draw more current, so it tends to drop. Speed tend to drop. Kita tengok aja kan. Speed dekat no load tinggi. Speed bila full load, dia akan jatuh. Full load dia akan jatuh. So normal lah. It's normal. Tetapi the best is that dia punya curve ni tak banyak. Kejatuhan dia tak banyak. So that is the best generator lah. And so that is the best generator to choose. Apa yang berlaku ialah, so tugas governor tu yang untuk set no load speed. So kita ada, kalau kita plot frequency versus power, so kita akan follow this graph. Kalau kita plot speed versus power, kita akan follow this graph. So dia punya curve sama saja. Sama dia kita measure dalam rotation, which is frequency, ataupun kita measure dalam mechanical speed, which is rotation per minute. Rotation per minute. So doesn't matter, sama saja. Okay, setengah buku dia akan refer yang ni, setengah buku refer ini lah. Okay, tujuan governor ialah kita nak set ataupun nak set limit of the speed and control the reduction speed so that the frequency power relationship is linear. Okay, dia tak mau jadi macam curve tu macam ni kah? Ataupun curve tu jadi macam ni kah? So dia nak linear, so kita boleh predict. So that is the purpose of governor. Kita boleh predict lah dia punya kadar penurunan tu. So secara normal, bila kita tambah load, nampak tak? This is P full load. Kadang-kadang full load kan.
P full load. P operation in between lah. Dia akan operate antara kosong sehingga full load operation dia. Kosong sehingga full load. So bila kita tambah load, for sure speed akan jatuh. Governor akan maintain supaya kejatuhan itu adalah linear. Linear. Okay. So if the frequency generated rotation is too slow, the frequency can be increased by increasing the no load speed of the mechanical governor. Kalau jatuh sangat frekuensi ataupun speed dia, so governor tugas dia untuk linearkan dia ataupun boleh tambah supaya dia punya frekuensi meningkat. So that's the purpose of governor system. Okay, performance of the machine is calculated ataupun kita probe by this curve lah. Nampak tak? Limit atas, limit bawah sama je kan? So this is our performance. Performance, prestasi mesin tu. Macam kita tengok mesin apa nama? DC tu. Kita punya performance kita evaluate by speed ataupun SR kan, speed regulation kan. Sama juga. Kita tengok speed dia how much. Beza antara full load dengan no load. Ini pun sama, cuma kita namakan dia sebagai speed drop. Speed drop. Kejatuhan speed. Bukan speed drop dia kata speed drop. So speed no load tolak speed full load divide by speed full load darab 100% ataupun kalau dalam frekuensi just minus the frequency times 100%. So dapat you punya speed drop. The percentage normal adalah antara 2 hingga 4%. Normal adalah 2 hingga 4%. So speed drop juga kita boleh represent dalam bentuk speed dan juga frekuensi. Okay. Kemudian kita ada term of P gen. How much generated power? How much generated power? And dia ada P dekat full load. Dia ada P dekat operation. So at the moment P yang generated, tak kira lah dekat mana-mana ni. So adalah bersamaan dengan kecuraman tu minus darab dengan kejatuhan frekuensi ataupun speed antara full load dengan at that moment. Macam sistem kita dekat sini kan, P operation ataupun P sistem kita sini. So dia punya point of P gen at this moment adalah kecerunan ni darab dengan frekuensi pada this point. This is kalau kita measure frekuensi versus power lah. Ini full load. So frekuensi dekat point ni minus frekuensi dekat point ni. P full load, P system, sini sama juga. F full load, sorry, F no load ni. F no load, F system sama aja ni. So beza dekat atas, sorry, dekat atas bukan dekat bawah. So point ni dengan point ni. So kecerunan lah. P0 F no load, P system, F system. F system. Baik. So SP ni adalah lebih kurang sama macam kecerunan tu lah. Kecerunan tu. Okay. SP adalah delta P, perubahan P lah antara kosong sehingga P system tu over perubahan frekuensi. Perubahan P over perubahan frekuensi. So ini adalah SP. Lebih kurang speed drop je lah. Ataupun P full load divide by P F no load dengan F full load. Kecerunan ni sama aja. At any moment, so dia akan dapat kecerunan yang sama sebab ni linear lah. Linear. Okay. Active and reactive power sharing between parallel generator. Yang tadi power kan. Yang tadi power ataupun real power. Dan kita ada yang tadi ni kita probe speed dengan
power kan. Yang sekarang kita perlu voltage dengan imaginary power. The effect when we change terminal voltage with the reactive load, inductive, capacitive, reactive, and kita ada JXS lah. And can be plotted on diagram similar plot of F over P ya. Yang ni V over Q. So bila kita increase Q value ataupun Q value bertambah, voltage juga akan drop. Voltage akan drop. Kalau ikut sini, kita kata increasing the inductive load. Kita punya load tu inductive. Generator reduce the terminal voltage and adding capacitance increase the terminal voltage. Reduction of terminal voltage can compensate by increasing the no load voltage. Okay, maksudnya bila kita ada penambahan Q, V phase akan drop. V phase yang kita measure dekat output tu akan drop. Ini yang kita baca tu lah. So macam mana kita nak increasekan supaya kita target dia punya kejahatan jangan lebih sini misal kata. So how to maintain ataupun to get this kind of voltage pada keadaan kita punya P system tu, dia jatuh sini kan. Kita nak naikkan supaya kat sana. So tu apa kita buat ialah kita kena naikkan keseluruhan ni. Keseluruhan bumbung ni kena dinaikkan. Nampak tak? So dia berada dekat sini supaya crossing kat sini. Tadi dia cross sini kan. Dia cross sini ataupun dia berada kat sini. So kita kena naikkan the whole roof ni. How to increase the whole roof? By increasing the no load speed. No load speed kita meningkatkan. So reduction of the terminal voltage compensated by increasing the no load voltage. No load voltage, bukan speed lah. Kalau speed meningkat, voltage tak meningkat, dia hanya meningkatkan frekuensi. Kita tingkatkan the no load voltage. No load voltage. So dalam stand-alone system, power sama ada P ataupun Q draw from generator determined by the load. Bila kita sambung load, so power akan bergantung kepada load. Kita ada E ni, kita sambung ke load. So this is kita punya apa? Stand-alone generator lah. EA. So bila kita sambung load inductive, so the P and Q here yang disupply oleh sistem hanya tergantung kepada this kind of load only. You can adjust. Draw from generator are determined by the load. Tapi dalam parallel operation, demand on generator impulse system can be controlled. Mana kata kita boleh supply P dan Q daripada generator yang kita parallelkan. Kalau standalone, we cannot control. So how to adjust ataupun how to control by adjusting the mechanical governor and excitation voltage. So secara kesimpulannya, apabila generator beroperasi secara standalone, single real and reactive power P and Q will be amount demand by the voltage load, akan tergantung kepada load yang kita attach dekat sistem. Meanwhile, the governor set point will control the operating frequency. Dia akan control rotation of shaft tu, so dia akan manipulate the frequency lah. The field current control terminal voltage. So kita ada field current dekat sini. So yang ni akan control terminal voltage. Kita akan tingkatkan medan magnet, EA akan meningkat secara tak langsung, V phase akan meningkat. So this is happen when we operate a single ataupun stand-alone generator system. Okay. Ni contoh. Figure 1 show generator supply load, second load is connected. So ini maksudnya kita ada stand-alone generator
G1, kita tambah load bertambah. Nampak tak? Daripada load 1, load 2 tap in. Dia tap in itu the system. So kita tengok macam mana dia punya perubahan kepada respon generator tersebut. Dalam ni kita bincang kemudian lah. Kita tengok teori lah hari ni. Okay, misal kata kalau kita ada dua generator, parallel between two generator. So bila kita dua generator, apa kita buat ialah kita akan buat house diagram tu. Kalau satu generator, satu bumbung sahaja. Untuk misal kata P1. So kita label. Okay, untuk sistem generator ni, parallel ataupun standalone, apa lukisan kita buat ialah lukisan satu frequency versus power. So you lukis frequency punya paksi, lukis paksi untuk power, dibuat satu bumbung yang menurun macam ni. Dan you labelkan. Nak label apa? Label point ni, label point ni. Ni point apa? Ni point kosong. Ni point apa? Ni point full load. P full load, P kosong. Ni F apa? F no load. Ni F apa? F full load. So label semua ni. Lukis dan label. Alright. Kalau kita ada dua generator, kita boleh lukis dekat sini pun boleh. Atau lukis belah sini pun boleh. Untuk lebih nampak, kita lukis belah kiri. Alright. Yang tadi P1. Kadang untuk P2 pula. Sama juga. F full load untuk generator kedua. F no load untuk generator kedua. Yang tadi yang first kan. Nampak tak? So apa akan jadi? Dia akan jadi macam ni lukisan kita. Nampak tak? So lukis. Dan kita set dia punya kedudukan. Macam kata kalau P1 tu beroperasi dekat mana waktu tu. P1 kita punya operasi kat mana. P2 operasi kat mana. Point adalah point full load. Ini point full load kan. Tapi P1 waktu tu operation dekat mana. Dia berada antara kosong sehingga maksimum lah. Okay, P2 pun sama, antara kosong sehingga maksimum. So this is the basic diagram you kena lukis before you assess any problem ataupun scenario yang diberi. This is basic. Lukisan yang basic. Macam kita lukis untuk mesin-mesin tu ni lah. So lukisan untuk house diagram yang ni lah. Frequency versus power. Kalau ada dua mesin, so dua cabang macam ni. Kalau tiga mesin, jangan buat tiga mesin. So satu, dua, yang ketiga mana-mana. Belah kiri ke kanan ke. Nampak tak? Kalau empat mesin, dah sebelah lagi. Tak semestinya kalau you letak pada line sama, you letaklah pada tempat yang berbeza pun. Nanti lepas you dah kira, baru lukis semula. Yang pertama ni untuk kita nak refer sahaja. You lukis untuk you buat reference. Okay, nampak? That's the way of how to start assessing this house diagram. Consider we have two generators to supply the power requirement of the load. In this case, frequency versus power plot are frequency versus power. Frequency versus power. So, kalau kata sekarang ni, dia beritahu kata P1 dan P2 beroperasi secara segerak dan dah pun capai kata sepakat. So kita ada grid line, supply kepada load kan. So kita ada G1, kita ada G2 ataupun P1, P2. Okay. G1 tengah operasi, tiba-tiba G2 tap in untuk cover current lah. So I1 dia dah tap in masuk I2. Bila dah masuk, dia akan jadi I3. Bukan lagi I1, I2, dia akan jadi I3 yang mana? I yang sama lah. I yang sama. Value dah jadi sama dekat sini. Dekat sini masih lagi kita measure sebagai I1. Dekat sini kita measure I2. Dekat sini kita measure sebagai I3. Dia dah campur lah. I1 tambah I2 jadi I3 kan. B sama, B1, B2 dah sama dah. I saja berbeza. Mungkin I1 supply 50%. I2 supply 60% kan. 40, 60 let's say. So total of 100% supply to the load. Okay, pada waktu ni
Yang ni adalah waktu untuk steady state. Kita draw ni, kita assume steady state, or steady state. Steady state means that at this moment, dia punya karakteristik of drop ataupun droop mungkin berbeza. G1 mungkin dia punya no load frekuensi tinggi berbanding G2. Droop dia pun mungkin tak sama. G2 mungkin rendah sikit berbanding G1 kan. Droop pun mungkin tak sama, mungkin lebih cerun ataupun mungkin kurang cerun, terpulang lah. Bila kita draw, kita akan tengok bila kita supply to the grid dekat I3 ni, apa yang berlaku, dia akan standardize ataupun capai steady state pada this level. Frekuensi no load dekat situ. No load ni kat sini. Bila apply to the load, dia akan capai steady state frekuensi dekat sini. Alright. So this is your system frequency. Just now, no load untuk yang pertama, no load untuk yang kedua kan. Full load untuk yang pertama kat sini, full load untuk yang kedua. Tapi bila kita supply dekat sistem secara parallel, bila dah masuk tu dia akan keluar satu frekuensi saja. Satu frekuensi, satu voltage. Contoh kata you masuk kat sini kan. Mungkin masuk kat sini 50.8 Hz. Yang ni incoming mungkin 51.0 Hz. Bila dah standardize, dia akan keluar kat sini mungkin jadi 50.5 Hz sahaja. Satu apa ya, 50.8 campur dengan 51 kan. Mungkinlah bila kita measure kan. Jadi 50.5 Hz. Satu output saja. So this is system frequency. 50.5 tu adalah system frequency. Yang tadi mungkin 50.8, 51.0 kan. Standard frequency ataupun dia punya static system frequency at this moment turun menjadi 50.5 Hz. So this is your frequency. And at this moment juga mungkin perkongsian power yang disupply ataupun yang dibekalkan oleh dua-dua generator pun berbeza. Nampak tak? Frekuensi sama tapi supply power berbeza. Nampak tak? G1 mungkin supply lebih banyak berbanding G2. Nampak tak? So this is the scenario happen when we parallel certain generator. Tak semuanya sama. Tak semuanya sama. So total power akan jadi P load. Which is P load adalah sama dengan G1 tambah G2. So boleh nampak sini directly. Bila kita lukis, kita boleh tengok persamaan dia. Kita boleh buat persamaan dia. Nampak tak? So P total adalah G1 tambah G2. PG1 tambah PG2. So this is P total. Ada tambah G1 dengan G2. So, buat P total G1 tambah G2. Kecerunan dia adalah P generator over frequency no load minus frequency system. So PG1 adalah this one lah. PG2 pun adalah G2 punya persamaan lah. So that's why kita nampak P load adalah PG1 tambah PG2. Dia punya formula tak banyak ni je. Cuma bila lukis baru dia faham. So this lukisan you kena lukis baru dia akan faham. Kalau you just hafal dia akan jadi keliru. Okay. So active reactive power sharing between parallel generator. Yang ni power. So from the equation above, it's clear that the system frequency is function of both generator mechanical component and no load frequency. Term ni mungkin pening sikit dia beritahu kan. Tapi hasil tambah total load adalah G1 dengan G2 lah. Ni bagi tahu ni kan. The power draw from generator is dependent. Bergantung. Is dependent on how the maksudnya ni berapa banyak fraction yang dia supply ni bergantung kepada ni lah behavior ni. Nampak tak? Kalau you nampak kecerunan ni kurang cerun, apa jadi? Maksudnya dia punya performance tu hebat. Kan ni dia punya kejatuhan je ni kan. Kalau you nampak dia punya kejatuhan tu macam ni, apa yang berlaku?
So by right bila dekat sistem frekuensi ni supply lebih banyak lah. Dia akan duduk sini lah. Nampak tak? PG1 ni berada dekat sini. Which is fractional lebih besar berbanding PG2. Nampak tak kat sini kan? Kalau kata drop untuk G2 ni macam ni. Ni sekarang macam ni kan? Macam ni. Supaya berlaku pada keadaan sistem frekuensi ni, dia punya fraction dekat sini. Nampak tak? Dekat sini. PG2. Yang ni dekat sini. Nampak tak? G1 supply lebih banyak berbanding G2 sebab apa? Dia punya behavior tu dah lain. Drop dia cukup curam. So crossover dia kat sini. Drop dia kurang curam. Crossover dia dekat sini. Nampak tak? So this is how to interpret ataupun how to read graph. And so dia akan jadi fraction yang berbeza. So it dependent on how the generator is operated ataupun the speed drop of that certain generator. Okay, with constant generator, no load speed frequency, change in the load affect the system frequency. Okay, maksud kata kalau kita tambah load kan, kita load asal sini, kita pakai mungkin 50%, kita tambah menjadi 80%. Nampak tak? 50% load, kita tambah jadi 80%. So daripada tadi, sini, kita tambah lagi, kan? Daripada sini, tambah lagi ke sini, dia akan jadi frekuensi dah turun. Nampak tak? Daripada frekuensi atas, jadi frekuensi lebih rendah. Tadi kat sini, 50% kan? 80% jadi kat sini. So frekuensi akan jatuh. Nampak tak? Frekuensi akan jatuh. So changing the load will affect the system frequency. Apa lagi? Okay, changing the load power. Changing the load power. Just now kita just change the load. Kita tukar load. Kita tukar load dekat certain total load ataupun load dekat. So total load dah kita tukar. Kita dah parallel sekali dah. So tukar total load, frekuensi akan jatuh. Juga apa berlaku bila kita tukar, inilah tukar load kan. Kita increase the load, frekuensi akan jatuh. Kan? Apa berlaku kalau kita untuk kita nak set changing load power with constant system frequency. Changing load power with system frequency. Sekarang kalau kita nak maintain frekuensi ni. Kita nak tukar load dan increase load daripada 50% kepada 80%. Tapi kita nak maintain frekuensi. So apa kita buat? Kita terpaksa angkat bumbung ni. How to angkat bumbung? Kita kena adjust dia punya no load frequency. So governor have to set supaya no load frequency ni ditingkatkan. That's why kita tengok walaupun load bertambah, frekuensi akan tetap apabila kita able to increase the whole bumbung ni. Dia linear kan. So kita angkat secara bersama. So dia akan maintain frekuensi walaupun load bertambah. Okay, kita berhenti dekat sini. Sampai di sini sahaja. Kita sambung besok untuk apa berlaku bila kita maintain the load, increase frequency. Frequency can be adjusted meanwhile the load is static. Itu kita tengok besok lah. Okay, that's all for today. Terima kasih banyak-banyak atas siapa-siapa yang sudah hadir hari ni. Tak ramai pun, ada lagi tak hadir tak apalah. Okay, ada apa-apa yang boleh tag saya. Selamat semayang asar. Apa-apa yang besok ni kita update lah. Apa yang mungkin kita buat face to face lah. Setelah besok, hopefully. Apa-apa saya akan update ikut WhatsApp. Okay, terima kasih banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Terima kasih Encik.